Wah, nyangkut. Tidak. Gede, bos. Gede, bos. Wah, alah. Alhamdulillah, bos. Gede, bos. Wes, apa gitu? Ya, siap tempur iki. Beruntung, bos. Tom sang bocah. Evan fishing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya channel Coy aja ini, bos. Saya berada di Kaliwungu ini, bos. Kendal. Saya ditemani sama YouTuber mancing master kakap Baramundi, Om Evan. Tonton lo Evan fishing ya, Om. Evan fishing. Ini sama Bang Tom Angler Puja. Ya di Bang Tom iki, bos. Wah. Berburu monster kakak, bos. Nah, aku no mancing wak apa wae. Sempetnya rada gede. Ya, bos. Semoga untuk poin. Seribuan ini lanjut. Oke, mas bro, langsung pasang ini saya pakai nomor 6, bos. Cacing uncal pangkal strike, bos. Bisa dapat sini, bos. Bah, kayak iwake, bah. Gede-gede, bah. Wah, nyangkut. Wah, gede dah. Gede, bos. Gede, bos. Wah, alah. Alhamdulillah, bos. Gede bener, bos. Wes, apa gitu? Bos, gede, bos. Gede, bos. Wah, 9, Mas. Wes. Mantap, bos. 9. Dasar tengah ono pahlawan Bang Tom. Alhamdulillah, bos. Mantap rezeki. Makasih Bang Tom. Jos ke spotnya. Makan, bos. Oh, udah makan, bos. Bisa, bos. Ya, bos. Wah, alhamdulillah, saudaraku.
bos, gede bos. Es. Strak bos. Gede mas, bantam, gede bang. Apa ki bos? Oh, pasar bang. Kok ngene bang, bang tak kira mas. Mantap bos. Alhamdulillah bos. Oh Pak Kadel. Trek bertubi-tubi Pak Kadelan. Rame gondolannya bos kieu Pak Kadelan bos. Ora pengen ngae. Kadelan bos patile akeh ngeri. Terus gini bos. Tak ancepin di ekor ini. Ancep lagi teman-teman. Ini bos, dapat dua, biabon. Spot anyar langsung dikai kong ini. Ini loh, apa loh? Kerep apa? Tarik iwak bos, gede bos. Woi, kudu ana. Wah, strek bos. Strek. Gede redan iki kerpo iki. Oh, wak apa iki? Oh, wak dere. Krok meneh, bos. Tak kira wak tompel, golek wak tompel teman-teman wak krok uncal wae. Salam lestari. Yang penting iwak. Kapasan iki bos, kapasan banget. Oke
bos, videonya sampai di sini dulu bos. Sampai jumpa di video selanjutnya bos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ini bos, hasilnya hari ini bos. Alhamdulillah. Semuanya bos. Sampai jumpa di video selanjutnya bos. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gampang juga mau gali, mau mulai. Ayo, Evan fishing juga mau persiapan pulang. Jos. Babun. Green kayu